Salmos 27. Hichayaltes hun Diose. Sakuben kinalta tohol yuun te kahwale sokha kol taiwane kun stukel. Macha a te yashie hayash kopo te kahwal yuun te kushle hale. Macha a hiche te yashie. Te machatik amenyo tanik sok te kontro take. Yas tsops baik tal yuun yas milonik hauk meto. Haik nish las kohchins baik hich ya shialik. Manchuk teme bayel soldado etik yas hoita yonik. Mameshiv kotan yuun. Manchuk me ya chahpans baik yuun yutin belonik. Talel hunash kotan yash hilon. Hunash te bilah kanoh beite kahwaltike. Hunash te bilas kanoh te kotane. Ha te yash ainon ta templo yuun te kahwaltik te hayeb kal kushulone. Sventa yuun yameh kehambata templo yuun. Sok yameh mulambei a te yutzilal te kalal yakile. Te kalal yashkot yorail voklahel, te kahwal yashiv, ya yashinteson ta yuel ta templo. Tamero yashinal yaskanantayon, yame yakon tas ba te mukul tontikil, witz te yas koltayone. Hich metoyol yashkon tas tohol, te kontrotake, hich me yashu ya. Kak milbil mahtanil ta templo. Yamesh awunon yuun subuhts kotan sok yameh kahintay te kahwaltike. Kahwal yah koponat aibon nawa istohol te kope. Kush tayabon hak bon te kope. Hich yayalbon te kotane. Lea te kahwaltike shi. Hich yuun kahwaltik yame leat. Mamek eheluk ya awak asitah tohol. Mame shachayon ta botan soka vilimba. Melel haata tukel te koltay banehat kuune. Mame shavih kitayon hilel tukel te mayuk koltayel ta tohol. Abune. Melel haat diosat te ha. Te koltay banehat kuune. Manchuk meya spichteson te tate. Te mee. Yan te haat kahwal. Yame aventa inon tukel. Kahwal agbon kil te be abuune. Ik abon bael ta lekil be. Tabay mas taon te kontro take. Masha vakbeis pas skanhelio tanik tah tohol yuun ay hachemikish tah tohol lotil testigo etik te tohol nashya yutzinonike. Haukmeto shchuneh kotan te yasta yorail te yakilbe yutziliotan kahwal te hayeb kal ayon tabalumilale. Ayuk mesmukul kotan yuun te kahwale yameh pas tulan. Mameshpek te kotane. Kashel me yayakbon smukul kotan te kahwale. Dios yayak bet bendición yuun te shchul kope.